Hello guys, welcome back. Tuni hin kil na thei chom cha repentance kiti ki si na thu sim chom cha na sei ki ro hitin apana pat chai chan ngai din ka hinti move. Kamal kiti pasal chapang khani omin ama chu mi hal mi khala ta khan chu zong le thip man lawa pau jing chapang khan he nomin ama chu a classroom sung over chun chi le ti ho zong ya ball pon ama chu nom ta chi chu ball lo ji chun in khat la khat ki ka school khat la khat ki ka class khat la khat ki ka chun al hai le thojin ai le ni khat hi a class teacher pau Mr. Dick ki te pa chu kamal chun anung langa pen hin a hin hian khatan je pa chun Mr. Dick jong chu a thu di chat ta ni Kamalin jong hi chu mu pa chun I'm sorry tin a classroom chunga chun a leilu ta ni ni chom khat join Mr. Pat kiti to hin Mr. D kiti pa chu ama classroom ma kunin aung do than ta ni le hi che pe ta chu kamal kiti pa chu tui thala ana chi hin a classroom ma ding chun ahung lei kit ta ni le ahung lei lai ta chun Mr. Pat chu a hin no khum tan hi le ama chu chapang cha neo hi ji chun tola chun aludan tan hi ji chun Mr. Penin jong hi ji chapang pa kamal jong chu hin thau to in nakisu kha em boy tin sei tan hi le kamal jong chun no mo asai all chakhanin I'm sorry nei ngai damin tin a classroom long chun alhei lu thoke tan hi pa chom khajowin ni phabe bang che ke tan hi le Kamal jong chu library langa ding chun halai kit ta ni hi che pe ta chu lai kino thema hi ji chun Mr. Dick jong chu hi chi library a kun chun hong pot do ta ni hi le ama ni cho ki tu chalonin Kamalin jong Mr. Dick chu akita khumpi ki ta ni hi le Mr. Dick in akhona choi le kha sim dinga in cho zo si zo tu la hi thata ni hi je pa chun Mr. Dick jong chu chom khat chu alung hang manin a hin la hi chi le kha to la hyo zo si chu ama le ma na hin kilo tu tan kamal jong chu aza achal he zengin hi chi chu athum ve chana chu ahong he tan je pa chun kamal jong chun I'm sorry tin sei ki ta ni je pa chun Mr. Dick in jong i bola I'm sorry nei ngai demin ka bol khel tai ti chu na sei jeng ham tin dong tan hi le Kamalin jong a hin seita neu cha kai kun a kona kapa in I'm sorry kiti thu chang hi til khat na bol khel ting le seizin tia ai hil ji aka sei a hi tin seita ni hitia sei pha chun Mr. Dick in jong a hi le hita chun na pan na hi la hi le zakhat vei nei su kha jong le zakhat vei sorry na ti dam sang khat vei nei su kha na sang khat vei sorry nei ti dam tin seita hitia sei pha chun Mr. Dick le kamar kom avela ho zo si chu anui ta ve nei a hin la kamal chun Mr. Dick chun ipia sei nam ti chu an he thim thei pon an lungdong le zeng hiche pha chun a teacher pau jong chun explain chu chom cha hin bol kita ne hi ama sa pe na ni hin su kha chu abana na su hil na loadinga chu na ki hil mo ham Ebola avela chu su khila chu na jing ke ham tin seita ama sapena na thil bol khil chu ne ke na la aban na bol khin na loadinga na ding hi chu mem tin a hil chin tan tua nangin nei ngai damin ka bol khele I'm sorry na ti ji chu na ngai na a chi hi ta hi chu nang ma ngai na hi tan a ki si na hi poi na ngai na mo hi ta tin seita ni hi che pha chun kamal jong chun ki gial do na hi nei tan hi chini khwa pa na chun oza pu ko ma chun sir tu a hin wang ka su khil mong tai nei ngai da min tin hi chini khwa pa chun all in lam zon in kino the thum ta lovin koi ma cha jong hi chin khwa pa chun na tong khata pon chi na na nei I'm sorry ki ti thu cheng chu a sei ta po nei a je chu I'm sorry ti sanga su khil khat anaya hi la chun abana ki sim ta an nei thei za chu na sei lo hi tai
hi chen chun a ki chai tai phat chum pi theya na neya na loi le na gol te ho ngai dinga jong na dia le siar jong na bol ding in ka hin ti mo ve adang dang jong na nga jing hoi te